Ki kontraktor ki bapentrai ke skim Jal Jeevan Mission ha mau kerawat division da gemensim ke besngokya ha ka khat santre kurisau arjar arpusan kilalit bani kendo yu executive engineer ke PHE mau kerawat division uba ki nong besau. Halo ke jing slam jaki bil wat la hadian ba ki babun ki kontraktor ki pendap hok ya ke jing menteri jaki ha kapor ke badai. Uba FD Ramsid wen ki kontraktor ha bakrani kila patai kubor ulitho badan ki kontraktor ki bela pendap ki jing trai la kumbar senam badan ki bela pendap labun benai dan ki basngusi kelong bahdu mentak ki mishim la yo ki bil bat kani kalau rat jing ya shibun ki namar ki dan ki kontraktor ki basushim da karam na ki bang bat menta la pha ban sio no ekani karam Uba Ramsid ulitho bakabil ke basakut bak baladap ban pha shashilong baro kalakot shakasapu pra klor tam bat ulitho bakane kadai tang kabel ke beradap pha baki bil ke beklempat pha ru kerang bon ha ka bedai bakane ke jing ki kontraktor jang kathan mau kerwat klarai ban ya kendo no ya chief engineer kumjoru yo Konrad Kongkal Sangma ban kerpat bakin so sen ilam man plat no ki bil namar kla pendap ya laki kam jongki te din bede kalong bangila nyarai bangin wan kendo ya executive engineer jong mau kerwat PHE division te halor ke jing selem jong ki bil jongi ki kontraktor adin baki bobo di kontraktor kila pendep ya kam kidan bala pendep de ki arsnem ru kidan di bala pendep mentala bun sa snem bun benai te kelong ba ki khamyo ya bil hadu menta te kane lawan ra ga jinge ya bun ki kontraktor nakane ga Southwest Kazahil Hill district ke jongi marabun baki kam li adap te nakaliang jong engineer mulai ke jing syai yangi ba hadu menta kampat poi ga fon te ka jingong ke jong u wong ba ngamda tip ba naka e ga daw ba penlong kumni namar ba kani ga DGM scheme man shwa kalong ba ka fon ga kawan mang ka por te ki kontraktor kim don jinge e tere menta kum tu ngalaong kala manra agi jinge jongi ki kontraktor nomor bun ki kontraktor ki bla shimlun na bang ke bang menta kala sedang ban I notice bagi dei ban siu no te kata kala wanra si ki jinge shibun ya ki kontraktor ki jongi kita kadau kolong ban kaliang ke jongi ngim kwa syu bangin ya wan tang mengi simet tinggal ya kendulang bangin ya wan no kum ka kenhun te nak kaliang jongi mentang itong impat thau ya ga kenja seng te rai kum ki convener jong kan ka GJM jong trei kan ka scheme te kum ta kalong ban kaliang jong engineer nang ne tu wong ba bahawa pinlek mi cha Shillong bani kendu yo chief engineer ya namar ba dang gini kliat sni dong wan na dani te ka ega ka ba jitip khamne kalong bangin yo nang tei te nak kaliang ka jongi bede kalong ba ni la rai menta nak kaliang jongi nene district ngin ban se ban kiu Shillong ban lek ikendu chief engineer ban hadu ban wan lek ikendu yo chief minister ro ban seus na ilam namar bangila pendap ila kam ke ke ba kila tha yangi ban pendap kata ka por bangila bu te bun na kaliang jongi ngila dap terai menta ke jingom yo shu ke bil kala wan ra ke jinge yangi ke bu trei ke skem